بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna hitukbal na to in pagsyarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakar na yari kita niyo nakapagbay mata hamahapon ini. Hamaksod, kumawa karayawan, kumawa pahala, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. In mahuli niya, salawat iban salam pa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin piarasin Allah subhanahu wa ta'ala pakatiling kal alam asupaya sadya magpasampay sin risala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Abihayaon mga maas tay manghud sin ako harama Islam. In pangadjian hikatukbar sin ako kanyo hamahapon ini fadlul bukai min khasyatillah. Kalabbihan sin pagtangis hakarna sin buga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pini ko yung topic ini, hakar na mataod din katutan niyo magpakatangis parihasan sin dunya. Doon na katimangis siya hakar na bankrupt siya. Doon na katimangis siya hakar na sing kasusahan di magpakhakabuhi niya. Atawakan doon na kanasusa siya timangis siya asabab sin wala niya naabot in pangarap niya. Sarta tiyo-tiyo din katutan niyo magpakatangis asabab sing kiatumtumanin adlaw susungon niya atawakan nakatangis siya hakar na sindusa na hinang niya labi awla tiyo-tiyo daing katutan yung magpakatangis hakar na sinbuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Abihayaon hadi ko na mataki-taki bang uno naman in kalabbihan sinhambok manusia timo in luha mata niya asabab sinbuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Abihaon mabaya ku sabbuton in hadith sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadith ini doon na to kabakan, doon na to kaingatan, bang may ta mahunit akato taniyo in tumangis hakar na sinbuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hadith din kan Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-jannatu wan-nar falam araka al-yawm min al-khairi wash-shar law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadith ini mga maas tay manghud sin ako mulya doonhan kabakan nato in sabab may ta mahunit kita niyo makatangis hakar na simbuka nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-jannatu wan-nar. Biya kita ka kulaong na insulga iban sin narka. Falam araka al-yawm min al-khairi wash-shar. Wala ako na kita biya sin adlaw yaun hakalingkat sin sulga iban sin kangi sin narka. Law ta'lamuna ma a'lam. Bang niyo sadya kiya ingatan, bang uno ing kiya ingatan ko. Hakikat sin lingkat sin sulga iban sin hakikat sin ni sin narka
ladahiktum qalila, tanto tumiyo in pagkatawan niyo, wala bakaytum kathira, sarta tumaud in pagtangis niyo. Ahadith ini mga maas tay mangmudsin ako aga may islambang natudungdungan marayaw. Hambuok dayng ha mga sabab. Mahunit kita niyo magpakatangis hakar na sinbuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab kialupahan na tinadlaw susungon na to. Kialupahan na to insulga tiagama sin Allah ta'ala pamanga sila nakalando in kabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan kialupahan na to inapinar ka jahannam siad dia sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga sila lando in tugas nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagbayta bang natu sadya kiya ingatan atawakan ingat bang uning kaingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam parihalan sin lingkat sin sulga iban na sin uno-unong siadya sin Allah ta'ala halam sin sulga damikyan bang natu ingat piasan dong marayaw hakangi sin narka iban sin sigpit halam sin apinar ka jahannam tanto tuod way hundungan natu magtangis hakar na sin buka natu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dungdungan natu bainhal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak tuing Rasul sallallahu alaihi wasallam piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kanin hal sin sulga iban sin kangi sin narka di kapagangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intumu in luha matanya. Dain hamang hadith di matung qala Ibnu Umar li Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha akhbirina bi a'jabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Law sin Ibnu Umar kan Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha akhbirina bi a'jabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suwi-suwihi kami laungnya sin kahalan landuk maka ajaib kita muha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakatat Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha himundung hang kasasaat ina Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha hawaktu siya na asubu sin kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma qalat anta imyan ina Aisyah radhiyallahu anha long sin Aisyah radhiyallahu anha atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal dimatunglaw niya kakuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampas ya imian dharini laylata ata'abbadu li rabbi wa yakaw Aisyah dihilina ak waktu hamarum ini mag-ibadat magzikir magtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu wallahi inni la uhibbu qurbak inaagi ko sapahan ko patuhan ya Rasulullah naturin ako mabaya dumaigmaon kaymo. Long si Aisyah radhiyallahu anha faqama fatatahhara thumma qama yusalli. Sunagawa tiuy sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maksud niya. Timindog nag-air ang pasimambahayangin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Long si Aisyah radhiyallahu anha falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Hinabuhan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaun si masambahayang yaunangan nalpatuhan wala nakasandalin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtangis naghangulngul hingga nabasa in paa sin luha sin mata sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma baka falam yazal yabki hatta balla lihyatahu. In mahuli lang si Aisyah ang panaisab nagtangis naghangulngulin Rasul sallallahu alaihi wasallam halugay sin pagtangis niya sa hingga nabasa in pungot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin luha sin mata niya. Ang panaisab imiyan ni Aisyah radhiyallahu anha thumma baka falam yazal yabki hatta balla al-ard. In mahuli niya ang panaisab naghangulngul nagtangis in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halugay sin pagtangisan niya sa hingga nabasa in lupa sin luha sin mata sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma jaa Bilal yu'adzin bis-salat. In mahuli niya dimatong in Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu hamaksud magbang karna in waktu sin sambahayang dimatong na. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
hawak tu kita sin Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Yaon na mong tuin mata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapagtangisan. Yaon kita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam naghangulngul nagtangisa karna sin buka niya patuhan. Nakaiyan Bilal ibn Rabah, lima tabki ya Rasulullah. Lima tabki ya Rasulullah. Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Uno pa in pagtangisan mo ya Rasulullah. Sinyampun na sinallahu ta'ala yung pardusahan mo na kauna iban sinasusungon. Uno pa yung pagtangisan mo ya Rasulallah. Insambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Di ka ako mabaya ipon magsusyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mga maas tay manghud sin ako haaka ma Islam. Jian sin Tuhanin ampunon na in pardusahan niya na kauna iban sinasusungon. Sumagawa kagausan niya pa. Magluko ligad mag-ibadat tumunay sin kabayaan sin Tuhan sarta sin pagtangis sa supaya sadya siya makapagsyukur pa Tuhan. Subhanallah. Ampaiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Bilal ibn Rabah. Laqad unzilat alayya al-laylata ayatun. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Bilal ibn Rabah. Sabon na tuod aun ni maog ka ko harum ini ayat din ha mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Malaggo kalugian, malaggo kalusungan, hatauna kabasa sin ayat ini wala siya minsan nakapanganal. Unin ayat ini mga maas tay manghud sin ako haaka ma Islam. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. Aminin ayat 5 og para Rasul sallallahu alaihi wasallam sin dumyaon. Aminin iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Laqad unzilat alayya al-laylata ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Sabon nartud 5 og ka ko harum ini ayat din ha mga ayat sin Tuhan malaggo kalugian hataw nakabasa kanya wala misan nakapangannal wala misan nakatali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin ayat yan mga maas tay manghud sinakuha ka Islam. Unin ayat yan. Apabila nabasa sinhambuk manusia, wala na ngando-ngando yung pangatayan. Wala na kapangannal patuhan. Wala na katanis hakarna sinday ta sin Tuhan malaggo kalugyan ha manusia. Hama na sin ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard. Wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sabon nato rin pagpapanjari sin Tuhan sin langit iban sin gumi. Iban sin pagsubli-subli sin adlaw iban sin dum. Ini malaggo partandaan pa mga sila barakkal. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Amuin mga sila dum adlaw in pagtumtum in pagdikir nila patuhan nagluko ligad bang man sa dahi katunay nila yung kabayan sin Tuhan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sarta yaon sila nagtadabbur na ngannal hakabasaran hakapapanjari sin Tuhan. Dain naman papitong lapis sin langit iban sin gumi. Iban sin pagiyan niya. Iban sin pagiyan nila Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah ingkatan kikita namo. Wala mo ini piya panjari. Hawayrun ka matunan niya. Hawayrun ka sa bunalan ingkatan ini bunal. Faqina adhaban nar. Rabbana faqina adhaban nar. Wa ya Tuhan namo lapasa kami din ha apinar ka jahannam. Ayat siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin dumyat to. Malaggo kalugian, malaggo kalusungan, hamano siya nakabasa sin ayat ini wala misan nakapangannal patuhan. In syahid ahadith mga maas tay manghud sin ako haaka ma Islam. Amu ini inlando kaya ajayban sin Aisha tu ummil mu'minin. Dain ha mga kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isyuring katutan yun di maajayb. Isyuring katutan yun di maajayb. Hambuok tao, iyampun in pardusahan,
panagnaan umukab sin lawang sin sulga sin Tuhan, kakausan niya, tumangis, hakar na sin buka niya patuhan, dahil sin tao bardusa, di misan makaraos, tumangis pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kakahinang niya dusa kaniya. Subhanallah. Pamintangan dakula mga maas tay manghud sin ako haagama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan pun na pardusahan na kaunayban sin hasusungon. Sumagawa bihayni paingkahalan niya. Bihayni paingkahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang makaalop pa Tuhan. Bang katumtumanin Tuhan, bang katumtumanin mga ayat sin Tuhan, di niya kapagangan intumuin luha sin mata niya, hakar na sin buka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aruway hadith mga maas tay manghud sin ako haagama Islam. Sinhambuk adlaw tiyawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya al-Quran. Basah ya kulaong na sin Quran. Laung sin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, aqra'u alayka wa alayka unzil. Wa ya kau Rasul sin Allah. Kagunahan pabaha kau basahan sin Quran sin maunda magnaug kay min Quran. Qala alaihi salatu wassalam, na'am. Wa fi riwayah, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam huun. Arwayng riwayat bunar tuod, mabaya ako dumungog basahunin Quran sin dugaing daing ka ako. Long sin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, faqara'tu suratan nisa. Biasa kulaong na kanya in suratun nisa. Hatta ataitu ila hadhihi al-ayah. Sehingga laong niya miabot ako pa ayat ini. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dunhan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasbukal an. Pagdungog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin ayat ini, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Wala kya sandalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala kya pagangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mata niya nagluha akarna sin nagtafakkur nagtadabbur siya ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Abdullah ibn Mas'ud, faltafattu ilayhi, iyatud ko laong nin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idha aynahu tadripan. Pagkita ko laong niya sin dua mata niya nagluha, nagtangis asabab sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala diungog niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya magpakarungog ayat dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala mangando-ngando in pangatayan niya. Di mamarahi mangando-ngando in pangatayan sambil kailo in mata magluha. Asabab sindiki kita niya diurungog niya in kaptangan sin Tuhan si mahasutsi Allah subhanahu wa ta'ala. Amuinin sifat si mga sila beriman, biyay sin Allah ta'ala lam sin Quran niya. Afa bihadal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Biyay sin Allah ta'ala inhal si mga tao ay kabuga patuhan. Biyay sin Allah ta'ala inhal si mga tao wayron pag-iman patuhan, imbes na sila tumangis sarta maadjayb hakahalan sin Quran, gam naman mangudyo-ngudyo pa sila hakalan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khilafil mu'min, bukumbiya sin amuin mattan bariman patuhan, bang niya karunguan in ayat sin Allah ta'ala mangandu-nganduin pangatayan niya sehingga tumuin luha sin mata niya. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sabun nato rin tupot mattan bariman long sin Allah. Amuna in mga sila apabila magkasabot ingan sin Allah, wajilat qulubuhum, magtuy majugjug in pangatayan nila. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, bang magkabasa kanila in ayat sin Allah, pagkarungan nila in ayat sin Allah, zadathum imana, saruun doon kumusog magtuin pag-iman nila, saruun doon kumusog magtuin pagmabuka nila, wa ala rabbihim yatawakkalun, iban patuhan nila in sila nagtatawakkal hakatan pakaradyaan nila. Arwayng ayat farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha tuliyat alaihim ayatul rahman
kharru sujjadaw wa bukiya. Bang magkawas sa kanilin ayat sin Tuhan Ar-Rahman, saruon doon sumujud sila sarta sin pagtangis nila karna sin ayat diungog nila rin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangasu mga maas tay manghud sin ako haagam Islam. Unubaha ayat piagtangisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unubaha in makna sin ayat biasa kanya sin Abdullah ibn Mas'ud hawala niya kiyatahanan in matanya limuha asabab sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala biasa kanya sin hambog sahabat pagtawag ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Hama na sin ayat mga maas tay manghud sin ako haagam Islam. Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid. Biya diin na baha bangsa pantun patawagon na mo in tiap-tiap umat magdana siya sin makasaksi kaniya. Manak si isingkatan kakahinang niya rito hadun niya roon na kamarayaw at awakan mangi. Long si mga magtatapsir in tiap-tiap umat dumatong siya iwan sin Rasul niya. Rasul in mag-witness kanila. Rasul in mamayta pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan din ha mga umat ko kaya pasampayan ko sin risala mo. Miyabot ha ayat sin Allah ta'ala fa kayfa idha ji'na bika ala haula'i shahida. Iban biya diin na ya Muhammad wa ya Rasulallah bangsa pantun patawagon na mukaw hasupaya manak si iha mga umat mo. Ha mga manusia doon han nakatangis in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab kiya ingatan niya haadlaw akhirah haadlaw kiyama siya in manindugan ha ummat ini siya in manindugi ha ummat ini asupaya sumaksi singkatan kakahinang sin ummat niya doon nakamangi atawakan marayaw. Rasul sallallahu alaihi wasallam mga maas tay manghud sin ako akam Islam nakatangis ha ayat ini. Asabab sin kiya tumtuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inadlaw susungon niya. In patawagon da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya manak si iha mga umat niya sarta asubuhon siya sin Allah ta'ala bangke pasampayan niya ra sin mga risala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiangis niya yung umat ini. Hangkan haadlo kiyama mga maas tay manghud sin ako haakam Islam. Mataud mga manusia nangarap pa mga kanabihan bang man sadya sila masyafaat ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun din ha mga tumpukan wala sila piandang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala sila kila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innatali nila mattu sila pa mga kanabihan miki syafaat sila hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din ha mga kiyawaita long sin kaybanan din kanila ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum di nakakamulaong niya lumawag bang hisuin makasyafaat kanyo matupatuhan niyo fayaqulu ba'dun nasi li ba'd long sin kaybanan tao pa kaybanan alaykum bi Adam kattu kamulaong na kan Adam fayatuna Adam alayhi salam kattuon si mga manusia in Adam alayhi salam fayaquluna lah iban sin pagyan sin mga tao ini anta abul bashar in ikaw ama singkatan manusia wa khalaqakallahu biyadih iban piapan dari kau sin Allah ta'ala sin limannya wa nafakha fika min ruhi iban piapan jarihan niuyupan niya kau dia walihan din kaniya wa amara al malaikata fasajadulak iban dia aksin Tuhan ingkatan ka malaikatan simujud kaymo long sin mga tao ini isfa' lana ila rabbik long niya syafaatan kami matupatuhan mo. Insambong sin Adam alayhi salatu wassalam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithla walan yaghdab ba'dahu mithla. Long sin Adam alayhi salatu wassalam sabon nartod in Tuhan ko nakalando in dugal ni haadlaw ini nakalando in astol ni haadlaw ini wala siya nakapagdugal biya nakauna ito biya sindugal niya bihaon walan yagdiba ba'dahu mislahu iban mahunit nas di na siya magdugal mapuasin pagdugal niya biya sin adlaw ini ang paimian in Adam alayhi salam innahu nahani anis syajarati fa asaytuh sabon nartuod liyang niya ako hindi niya ako papasukon pakahuyaon sa siulang kurasya long sin Adam alayhi salam nafsi nafsi nafsi
inbaranku, idhabu ila ghairi, kattu kamulong niya paruwaing daing kako, idhabu ila Nuh, kattu kamu kan Nuh, fayatuna Nuhan, miyattu sila kan Nuh alaihi salam, fayakuluna ya Nuh, longsin mga taon na wayakaw Nuh, anta awwalur rusuli min ahlil ard, ikawin panagnaan rasul piarasin Tuhan paginlupaan, wa qad sammakallahu abdan syakura, sarta ngiyanan kau sintuhan, diang layan kau sintuhan, ipundaran magsusyukur kaniya. Longsin mga tao ini, isfa' lana ila rabbik, ando syafaatan kami matupatuhan mo. Ala tara ila ma nahnu fih, wala mo kakita yung kahalan na mubihaon ya kau Nuh. Longsin Nuh alaihi salam, innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qawmi, nafsi, 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 idhabu ila ghairi. Longsin Nuh alaihi salam, sabun nartuot aun ako panawag-tawag ha kauman ko, ing kahupuan niya longsin Nuh, inbaranku, idhabu ila ghairi, kattu kamulong niya parwaing daing kako, idhabu ila Ibrahima, kattu kamu kan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayatuna Ibrahima, miyattu sila kan Ibrahim alaihi salatu wassalam, fayakuluna, longsin mga tao ini, anta nabiyullahi wa khaliluh, in ikaw nabi sinallahu ta'ala sarta kakasiniya, isfa' lana ila rabbik, ando syafaatan kami matupatuhan mo. Ala tara ila ma nahnu fih, wala mo kakita ing kahalan na mo bihaon. Longsin nabiallah Ibrahim alaihi salam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah walan yaghdab ba'dahu mithlah. Sabun nartud in Tuhan ko, nakalando in astul niya haadlaw ini, wala siya nakapagdugal biya sin pagdugal niya haadlaw ini, iban di na siya magdugal mapuas sin pagdugal niya haadlaw ini. Ang paimiyan inna bella Ibrahim, wa inni qad kadhibtu thalatha kadhibat, nafsi, nafsi, nafsi. Sabon nato din ako nakahina ako maksiat pagputing patuhan, inbaranku, idhabu ila ghairi, kattu kamu paruwaing daing kako, idhabu ila Musa, kattu kamu kan Musa, fayatuna Musa, kiyat tunay sabsin mga tawin ni Musa alaihi salam, fayakuluna ya Musa, wa ya kaw Musa, anta Rasulullah, in ikaw rasusin Allah, faddalaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamih, sabon nartuod pialawi kaw sinallahu ta'ala, hapag paraniya kay mo, sarta narapa ko nagbitsara sinallahu subhanahu wa ta'ala, isfa' lana ila rabbik, ando syafaatan kami matupatuhan mo. Ala tara ila ma nahnu fih, wala mo kakita ing kahalan na mo bihaon. Longsin Musa alaihi salatu wassalam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah walan yaghdab ba'dahu mithlah. Sabon nato din Tuhan ko, nakalando indugal niya haadlaw ini, iban wala siya nakapagdugal nakaunayat tubiya sindugal niya bihaon, iban di na siya dugalan mapuasin pagdugal niya haadlaw ini. Ang panamuas in nabiyallah Musa alaihi salam, wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Sabon nartuod nakapat nakabuno ako tao, hawala niya ako diak na muno tao, nafsi, 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 inbaranku, idhabu ila ghairi, kattu kamu parugaing daing kako, idhabu ila Isa alaihi salatu wassalam, kattu kamulong na kan Isa alaihi salam, fayatuna Isa, miyattu sila kan Isa alaihi salam, fayakuluna ya Isa anta Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun min, wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyya, wa ya kaw Isa, in ikaw rasusin Allah, ya kaw Isa, in ikaw rasusin Allah, sarta kagausan mo dahon magbitsara waktu kahalong pakandangan hiina mo, isfa' lana ila rabbik, syafaatan kami matupatuhan mo. Ala tara ila ma nahnu fih, wala mo kakita ing kahalan na mo bihaon. Longsin Isa alaihi salam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah walan yaghdaba ba'dahu mithlah. Sabon nato din Tuhan ko, nakalando indugal niya haadlaw ini, iban wala siya nakapagdugal biya sindugal niya haadlaw ini, iban di na siya dugalan mapuasin pagdugal niya haadlaw ini. Nafsi, 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 inbaranku, idhabu ila ghairi, kattu kamu ruhaing daing kako, idhabu ila Muhammad, kattu kamu kan Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi, fayatuna Muhammad,
Miyadto sila kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaquluna ya Muhammadu. Wa ya ka Muhammad. Anta Rasulullah wa khatimul anbiya. Wa khatamul anbiya. In ikaw rasul sin Allah sarta kahinapusan na kanabihan. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sabon nato diampun na sin Tuhan kami pardusahan mo na kaunay man sin hasusungon. Ishfa' lana ila rabbik. Syafaatan kami matupatuhan mo. Ama tara ila ma nahnu fi. Wala mo kakita in kahalan na mo bihaon. Faqala alaihi salatu wassalam. Faantaliku faati tahtal arsh. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam giyaus kumiyat tuwa ko pasom sin arshin Allah subhanahu wa ta'ala faakausajian li Rabbi azza wa jal. Sarta simujud ako haunahan sin mahasut ci Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya mga waidin, asupaya mga yuidin masyafaat in mga tao ini. Adunhan long sin Allah ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irfa ra'sak. Is'al tuqta ishfa tushaffa. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala ang katanin mo ya Muhammad. Iban pangayuan inuning kawayaan mo irihil ko kayo mo. Sarla panapaat na kaw. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'arfa'u ra'si yangkat ko laong nin uko fa'akulu ya Rabbi ummati ya Rabbi ummati ya Rabbi ummati. Waya kau Tuhan ko yung mga umat ko. Waya kau Tuhan ko yung mga umat ko. Waya kau Tuhan ko yung mga umat ko. In makawa tahakis sa ni mga maas tay mangud sin ako hakam Islam. Aminin piyagtangisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haayat yatto asabab sin ulong niya ha umat ini asupaya manaksi singkatan kakahinang tarito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita aing katan kanabihan na mo asidito hadarat sin Allah ta'ala. Laong sin Adam alaihi salam magmaap kamuri ta kamo masyafaat inbaran ko. Laong sin Nuh alaihi salam magmaap kamuri ta kamo masyafaat nafsi inbaran ko. Laong sin Ibrahim alaihi salam magmaap kamuri ta kamo masyafaat ko nafsi inbaran ko. Laong sin Musa alaihi salam magmaap ka muri ta kamo masyafaat ko nafsi inbaran ko. Laong sin Isa alaihi salam magmaap ka muri kamo masyafaat ko nafsi inbaran ko. Sa putika in Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati in ummatku. Amuyan inlasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ummat ini. Timangis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha waktu diunguk din ayat. Biasa kan sin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Aminin piagtangisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan ya kau tay manghud ko. Ayaw ko magnaikot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam minsan da ko man magpasaplag. Sin uno in piyasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakato taniyo. Ayaw ko magmaikot misan da kuman sumalawat ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karna haadlaw akhirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in manindugi hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya imbiya kato taniyo lakpasun sin Allah subhanahu wa ta'ala din hanarka niya. Subhanallah. In syahid mga maas tay manghud sin ako ha akam Islam kita na tunin hal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak tu biasa kanin ayat sin Allah ta'ala saruun doon timangis nagluha in mata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta bang nato urulon bang uning piagtangisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asabab sin ayat biasa kanya sin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Danikyan mga maas tay manghud sin ako mulia. In mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di nila resab kapagangan in makatangis sila hakar na sinbuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu sinhambok adlaw in Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu mga yusya iinuman hawak tu siya rihilan inuman sarta inum sin Abu Bakar As-Siddiq inuman niya baka magtoy nagtangis naghangulngul in Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu.
wa abka man hawlahu, sahingga napatangis niya yung katanha katilibot niya. Harun mayan niya subo siya si mga panaiban niya, malladhi abkak ya khalifata Rasulillah. Unulaong yung piyagtangisan mo, wayakaw khalifa sin Rasulullah. Unin piyaghangulngulan mo, wayakaw khalifa sin Rasulullah. Long sin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa ma'ana ahadun. Inkiaunan kulaong nasarta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawairun long niya minsan hang katawiban na mo. Wa huwa yaqulu biyadihi ilayki anni, inlando law ning kaajayban ko kita ko siya imian, ilayki anni layu ka rin kako. Fakultu ya Rasulallah, in agik wa ya ka Rasulallah, man tukhatib wa laysa hahuna ahad. Isyu india mo nagbitsara, sinwayro taon misan hang katauring hakato. Dendi. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadhihi dunya tamathalat li. In dunya ini long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piya kita niya kakuin lingkat niya. Piya kita niya kakuin kasaddapan niya. Ampa ko siya iyan, ilayki anni, layu ka rin kako. Faqalat inna jawta anni, laong niya, mig sadya ako rin kay mo bangkaw makapas dahin hapanasat ko. Walan yan ju'anni min ba'dik. Wayroon na lang niya makapas hapanasat sin ako, hakasaddapan sin ako mapuas dahin kay mo. Long sin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, hadha alladhi abkani, amoy nilang yan kapatangis kako. Nakatangis sin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, asabab wayroon na makapas dahin hapanasat sin dunya, dahin hakasaddapan sin dunya, mapuas dahin ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punan mga maas tay manghud sin ako hakam Islam. Pila sadya rin ka to taniw natipusin pagdunya niya. Pila sadya rin ka to taniw atasan hihalgaan nin pagdunya niya sin pag-akhirat niya. Pila sadya rin ka to taniw kubul da kumanindagpakan dunya pain halom sin pikilan. Pila rin hakato taniw sambil halom sambahayang tumakbir da kuman dunya pain halom sin pikilan, hangkan long sin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, in piyag tangisan kulaong niya, asabab imian in dunya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahunit na long niya makapas manusia mapuas din kay mo, hadha alladhi abkani, amoy nilong yung piyag tangisan ko. Hangkan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahadith niya, fawallahi mal faqra aksha alaykum, walakinni aksha an tabsuta dunya alaikum. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sapahan ko patuhan Allah, bukuning kahanggawan ko, in kamiskin jumaturuon kaniyo, sumagawa in kahanggawan ko. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mang mabuklad ning kasaddapan sin dunya roon kaniyo. Amuining kahanggawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangin dunya ini manasat na hakato taniyo, bang din mangin dunya ini mahinang tiranan hikalupa na sinadlaw susungon sin kita niyo, bangin dunya ini napalabi na sin kita niyo, dahil sin kawayaan sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang tumtumun na tinayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga maas tay mangun sin ako akam Islam. Minsan pabiya diin in pagpasaddap na to haparakala dunya, tumtumun na tuin adlaw akhira, labi marayaw rin hakatan kaya pagmilikan sin kita nyo riha dunya. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sa bunar tuod in adlaw akhira, labi marayaw rin kay mo ya Muhammad din sin dunya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, in dunya ini labi maray, in dunya in adlaw akhira long sin Allah ta'ala, labi marayaw kay mo, inadlaw akhira labi marayaw rin kay mo din sin dunya kaya ruruunan mo. Amin yung piyagtangisan sin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, hakarna diungog niya rin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mahunit na makapas in manusia ding hapanasat sin dunya. Damikyan nila tuntay sa marikan Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Kana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, idha waqafa ala qabbin yabki, in kiaunan si Uthman ibn Affan, bang siya magpakatindog hakubul magtangis siya. Faqila lahu ma yubkik, hawakto siya ayaso bang unin pagtangisan niya. Long si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, tadhakkartul jannata wan nar.
Long na nagtangis ako hasabab sin kaya tumtuman ko insulka iban sin narka. Kaya tumtuman sin Uthman ibn Affan insulka sin Allah Ta'ala siyabot halom sin Quran la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Kaya tumtuman sin Uthman ibn Affan inayat sin Allah Ta'ala fiha sururun marfu'a. Kaya tumtuman sin Uthman ibn Affan kabtangan sin Allah Ta'ala adadtu li'ibadis salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Damikyan kaya tumtuman sin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu in kasigpitan sin alom sin narka iban sin ngihalom sin narka yawma naqulu li jahannama halim talati wa tuqwa taqulu hal min mazid. Kaya tumtuman sin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu innaha la tubki wa la tadhar. Amu in narka bang manusia makasud palam niya wayrun kapinan niya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu nakatangis siya hawaktu kaya tumtuman na insul ka iban sin narka. Sehingga imiyanin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sabon narto din pakubulan amuinin panagnan stage sin adlaw akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysar. In tao malakpas siya dahin ha pangasubukan niya halom sin pakubulan niya mapuas siya tumanoy tuy na paluhayon na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa intaw wala siya nakapas dahin naman ha pangasubusin mong kariban sin nakir halom sin pakubulan niya fama ba'dahu asyad. Manoy tuy na niya tupasigpitun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aminin piyagtangisan sin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mga maas tay manghud sin akwa kam Islam. Damikyan ila tuntay sabmari pahambok sahabat pagtawagon ni Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu. Pagdatong naman si Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu pabay magtuy nga biyutangin unya papaasin asawa sarta sin pagtangis sambil timangis in asawa niya. Nangasuboy na Abdullah ibn Rawaha asawa niya uning piyagtangisan mo long sin asawa kaniya nagtangis ako sa bablong niya kita takaw nagtangis ang panangasuwin asawa kaniya unoy sablong na piyagtangisan mo long sin Abdullah ibn Rawaha kaya tumtuman ko long nin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa in minkum illa wariduha wa ala rabbika hatman maqdiya. Kaya tumtuman ko long nin ayat sin Allah ta'ala wayroon dahin hakanyo yan nagmamaksiyat patuhan simulang hakabayaan sin Tuhan maling kanindatungan niya apinar ka jahannam ingkatan yatto na kalukis na hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ang panyaiyanin asawa niya di kulaong niya kaingatan mapuas sin kamatay ko bang unindatungan kunar ka katawakan sulka. Subhanallah. Bihining kahalan si mga sahabat mga maas tay manghud sin ako hakam Islam. Di nila kapagangan inluha nila tumangis hakarna sinbuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan niya to siya but ko sadya. Ingkahalan din namang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban pa mga kasahabatan bihaon unuin makawa na to karayawan hapagtangis hakarna sinbuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. In panagnaan din hamanga kalabihan sin pagtangis hakarna sinbuka patuhan dain ha mga tiranan hikalayo na to dain ha apinar ka jahannam. Wayron dain ka to tanyo in nawaya sumud palam sinapinar ka jahannam. Ingkatan kita nyo nagaangan-angan mapuasin kamatay na to, mapuasin kataykod na to rin hadun yung makasud kita nyo palam hinsulga sin Allah. Na in manusia nagtangis sa karna sinbuka fa Allah palayuun sin Allah ta'ala kanin rin hapi dain palayuun sin Allah ta'ala rin kanin apinar ka jahannam. Sabda sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam aynani la tamassuhumun naru yawmal qiyamah. Dua mata long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di silay ni kilahon sinapinar ka jahannam, di silay ni sunuhon sinapinar ka jahannam. Bang in matay ni di kilahon sinapinar ka jahannam labi aula ingin hawawaran di kilahon sinapinar ka jahannam. Hambuok din ha mga nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aynun bakat min khasyatillah mata nagluha bukun hakarna sin nabangkrapsya bukun hakarna sin kasusahan di matong hakabuhi niya bukun hakarna sin wala niya naabot in pangarap niya sumagawa aynun bakat min khasyatillah mata nagluha hakarna sin buka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan yung mga tay manghud ko hakam islaming kalabihan sin pagtangis hakarna sin Allah.
makalayo kita nyo rin ha pinar ka jahannam haadlaw kiyama. Palayoon sin Allah Ta'ala ina pinar ka jahannam ha manusia nagtangis hakan na sinbuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aro kaing riwayat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaliju nara rajulun baka min khasyatillah. Di makasud palom sinar kain hambuk usog nagtangis hakarna sinbuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di makasud palom narkain hambuk taulong sin Rasul amuin nagtangis hakarna sinbuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga maas tay mangud sin ako agama Islam. Suway na to ini paglumba-lumba nin para kala ini. Suway na to lubusuning ginhawabaran na to intumangis hakarna sinbuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakarna din ha mga kalabihan niya makalayo kita nyo rin ha pinar ka jahannam haadlaw qiyamah. Inhi kamaruan niya mga maas tay manghud sin ako agama Islam. Dain ha mga kalabihan sin pagtangis hakarna sin buka pa Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw qiyamah pasilungon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakarna haadlaw qiyamah insuga kikita ni biha kikita sin kita ni wihaon sumuk na pakatan mahadjana pakatan manusia. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tudana syamsu yawmal qiyamati minal khalq. Sumuok na laong nga insuga maun pakatan pia panjari. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim. In sabarang manusia abutan sin hulas nila depende ha amal na hinang nila. Faminhum man yakunu ala ka'bayhi wa minhum man yakunu ala rukbatayhi wa minhum man yuljimhul arakul ijama. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asabab sin pasok ka na naman sin manusia hawak tuyaon aunding kanila mabut in hulas nila maripat pati pasikusikusin si kinila aunding kanila mabut in hulas maripatuhod nila aunding kanila nalumus na sin hulas nila. Sumagawa in manusia nagtangis hakarna sin buka pa Allah subhanahu wa ta'ala lakpasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah. Din ha mga hadith di matung din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Pitutumpukan mga maas tay manghul sinako agama Islam pasilungon sila ni sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw qiyamah halambong amin wayruun na lambong kabakan sin manusia hawak tuyaon malingkan amuin lambong pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk din ha mga nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah. Hambuok usog nagzikir nagtumtum patuhan yaon halom bilik niya yaon halom sin office niya yaon halom sin masjid wala niya kya pagangan in mata niya limuha asabab sin pagtumtum niya pa Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw qiyama in manusia ini pasilungon siya sin Allah ta'ala haadlaw wayrun na kasilungan kawakan sin manusia bot malingkan amurin si silungan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi kamatu niya mga maas tay manghud sin ako agama Islam in pagtangis hakarna sin buka pa Allah ta'ala dain ha mga mahinang tiranan rizkian kita niyo sin Allah ta'ala sin sarayaw-rayaw kamatay. Ang paamwinin niya angan-angan sin kita niyo katan inbang man kita niyo mapatay halong pag-iman patuhan inbang man kita niyo mapatay hanganing kita niyo nagmabuka patuhan sawab aminin kabayaan sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun ayaw tod kamo magrida mapatay wat malingkaning kamo yan hajumlahan sin agama Islam. Ampain pagtangis hakarna sin buka pa Allah subhanahu wa ta'ala dain ha mga tiranan rizkian kita niyo sin Allah ta'ala sin pagtawagon husnul khatimah sin sarayaw-rayaw kamatay. Dain ha mga jimatu hambuk sahabat pagtawag ni Tha'laba ibn Abdurrahman radiyallahu anhu. In Tha'laba ibn Abdurrahman radiyallahu anhu iabutan siya ini sing kamatay bukun hasabab sin nasakit siya iabutan siya ini sing kamatay asabab sin aun jimatukan niya sumagawa iabutan sing kamatay in Tha'laba ibn Abdurrahman asabab sin buka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dain ha mga kiyabayta si mga ahlus siyar amuin magkikisah kahalan si mga sahabat na kauna laong niya kana Tha'laba ibn Abdurrahman yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam in kiyaunan laong na sin Tha'laba ibn Abdurrahman magkhaddam siya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhata yawmin ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin la sinhambog adlaw piya tawag siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakarna aun maksud kaniya
famarra bibabi rajulin minal ansar fara'a imra'atan tagtasilu fa'atala an-nadrah. Hawaktu in Tha'laba ibn Abdurrahman yaun hapanawan ganta mattu pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakalabay siya hambuk lawang bay sin hambuk tao ansar. Sarta fara'a imra'atan tagtasil, nakita siya babae sa abu na may fa'atalan nadrah. Wala niya kya limatahan na kaatod siya sa himbil na kalugain atod niya. Adun hayan mga maas tay mangud sin ako haka may Islam pa akadat hurrahba. Mapuas sin jimatu kan Tha'laba ibn Abdurrahman. Nakita siya babae sa abu na may wala niya kya limatahan na kaatod siya sarta na kalugain atod niya wala niya piyagturan. Fa akadat hurrahba. Saruon dun siyud magtuy hanggawin Tha'laba ibn Abdurrahman. Saruon dun namidpiran ni Tha'laba ibn Abdurrahman. Wa khafa an yanzil al-wahyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima sana. Sahingga hiyanggawin Tha'laba ibn Abdurrahman arakala numaug in wahimon para Rasul sallallahu alaihi wasallam hamaksud mamaytay sing kakahinang niya. In mahuli mga maas tay mangud sin ako agama Islam falam yaud Tha'laba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala na timuin Tha'laba mattu pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin dakhala jibalan ma bayna al-Makkah wal Madinah wa makatha fiha 40 yawma. Inhinang sin Tha'laba ibn Abdurrahman miyatto siya pa isuk-isuk sin kabudburan haot sin Makkah ban sin Madina naghangulungul nagtangis tiangis niya piag masusan niya sarda simbuga niya pa Allah Ta'ala in kakahinang ni halam sin kapatan adlaw. Wala naglugay nazara Jibrilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni maugin Jibril alaihi salamon para Rasul sallallahu alaihi wasallam fayaqul liban sin pagiyan niya inna rabbaka yaqra'u alayka salam. Sa hunarto rin Tuhan mo nagpasalam doa kay mo. Wa yaqulu sarta imiyag paayan kay mo. Inna rajulan min ummatik. Sa hunarto aun hambuk usok dahin ha mga ummat mo. Yaon ha isuk-isuk sin duay bud. Haod sin Makkah wan sin Madina naghangulngul nagtangis. Sarta sin pagpangayo niya kaampunan. Sarta sin paghangulngul niya buka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna talisin Rasul sallallahu alaihi wasallam piyatawag nin Umar bin Khattab ibn Salman al-Farisi radhiyallahu anhuma. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Umar wa ya Salman intaliqa. Kattuka mo laung niya fa'tiyani bi Tha'laba ibn Abdurrahman. Dahan ni laung niya marikapin Tha'laba ibn Abdurrahman. Fantalaqa saruun doon miyattuin Umar bin Khattab ibn Salman al-Farisi naglawag kan Tha'laba ibn Abdurrahman radhiyallahu anhu. In kahupuan mga maas tay manghud sin ako hakam Islam kialawagan nila in Tha'laba ibn Abdurrahman dito ha isuk-isuk sin kabudburan haot sin Makkah ban sin Madina. Pagkita sin Umar bin Khattab in Tha'laba ibn Abdurrahman miyunto na in mata ha pagtangisan karna sin buka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawaktu kita sin Tha'laba ibn Abdurrahman in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kiyublaan siya iban sin pag-iyan niya ya Umar. Hal alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhanbi wa yaka Umar sarta sin pagtangis niya nakaingat bahain Rasul sallallahu alaihi wasallam sin dusa na hinangko. Laong kanya sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la ilma li kulang parik sa laong niya ako walakin dhakaraka sumagawa laong niya siyabot kaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa arsalani fi talabik sarta piyatawag niya ko kanta maglawag kay mo. Laong sin Tha'laba ibn Abdurrahman wa yakaw Umar bangsa pantunin maksud niyo mayari karna dahon niya kumatto para Rasul sallallahu alaihi wasallam ando dahan niya kumatto para Rasul sallallahu alaihi wasallam min hal niya sabo nagsasambahayang. Laong sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu af'al hinangon ko. Hadun mayan diana sin Umar ibn sin Salman Tha'laba ibn Abdurrahman sarta kya saabuhan nila Isa bin Rasul sallallahu alaihi wasallam saabo na nambahayang simapin Umar bin Khattab simapin Salman al-Farisi damikyan simap yaon hasapan ni Tha'laba ibn Abdurrahman pagbasta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin ayat sin Allah Ta'ala asal da bakas nagtangis asal da namuntuin mata pagdungog niya sin ayat sin Allah Ta'ala nagduruhon na sabin tangis niya nagduruhon na sabin munto sin mata niya.
Hawak tu na Usman si malamin Rasul sallallahu alaihi wasallam saruun dun tiyawag din Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ya Umar, wa ya Salman, ma fa'ala bi Tha'labah. Uno na lang nin suisi tungod kan Tha'labah. Biya di inda in kahalan sin paglawag niyo kan Tha'labah. Laong sin Umar bin Khattab ha huwa da ya Rasulullah. Yari na laong nahi Tha'labah ya Rasulullah. Pagkita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam miyat tumagtin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin pagyan niya Tha'labah. Laong sin Tha'labah ibn Abdurrahman, labbay kay ya Rasulullah. Huon ya Rasulullah, ako na ini. Ya sumusya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magayabaka anni. Uno laong nin na hinang sabab may takanaw din ka ko sin pilay adlaw. Unin sambong sin Tha'labah ibn Abdurrahman. Hawak to siya subusin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magayabaka anni. Unuin na hinang sabab mahikaw na lawa ka ko sin pilay adlaw. Long sin Tha'labah ibn Abdurrahman, dhanbi ya Rasulullah. Hangkana ko wala miyatun kay mo ya Rasulullah. Hangkana ko nalawa din kay mo sin pilay adlaw ya Rasulullah sabab sin dusa na hinang ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala ayatin tamhul khataya wadh-dhunub. Di ka kaw mawaya hinduan ko sin ayat bang mo ini mawas sa mahinang tiranan mamapasisin kasaan mo iban sin hinang mudusa. Laong sin Tha'labah ibn Abdurrahman, bala ya Rasulullah, huun ya Rasulullah. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Mapuas man biasa sin Tha'labah ibn Abdurrahman in ayat ini nakaiyan siya. Walakinna dhanbi a'zam ya Rasulullah. Minsan pabihatu ya Rasulullah, lando to din lago sin dosa ko ini pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong kanya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal kalam Allah a'zam. Tuntuma minsan pabiya din in lago sin dosa, tuntumain ayat yan labi malaggo hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma amarahu bil insiraf ila manzil. Ampan niya dia akin Tha'labah bin Abdurrahman, long niya katto na kaw hali-hali paway. 5 bayhang kapito mga maas tay manghud sin akwa ka Islam. Namisitain Salman al-Farisi matto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Salman al-Farisi ya Rasulullah, ununin suy-suy tungod kan Tha'labah ibn Abdurrahman. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihaini na long niya matto na kita ni bisitahon na tuy Tha'labah. Nagbaan-baan Rasul sallallahu alaihi wasallam Salman, hi Umar bin Khattab. Pagsud nila palawm sin bahay sin Tha'labah, pagkita nila yaw ni mahantalin Tha'labah ibn Abdurrahman, asabab sin kasusahan, hakar na sin dusa na hinang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Saruun dun liming ko din Rasul sallallahu alaihi wasallam haray sin Tha'labah, ang panyakyawa in usin Tha'labah biyutang ni hapaasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak tu biyutang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in usin Tha'labah hapaasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inig sin Tha'labah radhiyallahu anhu in unya rin hapaasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lima azalta. May tamo laong niya inig in umo dain hapa ako. Laong kanya sin Tha'labah ibn Abdurrahman, li'annahu mal'anu bidh-dhunub ya Rasulullah. Sabab laong na inuwi ni di tumup hibutang hapaamo sabab inuwi ni hipusin hinang dusa. In mahuliya subusa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, matastahi. Matastaki. Abihaon long niya, unimbya ka na naman mo. Laong sin Tha'labah ibn Abdurrahman, bangkulong niya nanam-nanamon ya Rasulullah. Biya sa pantun aun laong niya sanam magdakanan halom sin jasad ko. Bimana din hamang alamat sin kamatay. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, matastahi. Abihaon, unin pangarap mo, unin ya angan-angan mo. Laong sin Tha'labah ibn Abdurrahman, magfirata Rabbi, inya angan-angan ko patuhan bang man ya ampununin katan kakahinang kudo sa kanya. Wala da naglugay di matungin Jibril alayhi salam pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, inna rabbaka yaqra'u alayka salam. Sa bunar tunin Tuhan mo nagpasalam doa kay mo. Iban pabaitaan kaw ya Muhammad. Minsan pabiya di inin laggo sin tauyan hi Tha'labah ibn Abdurrahman.
dumatong pahadarat sin Allahu Ta'ala, bakunda siya sin Allahu Ta'ala sin sa lago-lago kaampunan. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha Jibril alaihi salam, pahatihon ko pa bahahi Tha'labah. Sinampunon da sin Tuhan hinang niya dusa, long sin Jibril alaihi salam bay taisiyah. Hawak tu biyaitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Tha'labah, wa ya kau Tha'labah, bangin piag tangisan mo, bangin piag gungulan mo. Asabab sin dusa na hinang mo nagpawaita in Allahu Ta'ala sinyampunin pardusahan mo. Hawak tu diyong ugin Tha'labah ibn Abdurrahman nakasilawak siya. Pag silawak niya, wala niya kialimatahan miyog tu'y napas niya nawapatin Tha'labah ibn Abdurrahman. Hawak tu yon mga maas tay manghud sinakwa kami Islam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ligo anyo ni Tha'labah ibn Abdurrahman. Hawak tu ligo in Tha'labah ibn Abdurrahman. Sarta piuto sin Tha'labah ibn Abdurrahman. Fasalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ampas yammahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak tu dia sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iman si mga sahabat tin Tha'labah hikubul. Mahibay ni kita sin mga sahabat in Rasul sallallahu alaihi wasallam gulamay sikirin hindi magpakpagin lupaan. Nagpapanawin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sa pantun nagtutungki. Gulamay sikinyara hindi magpakpagin lupaan dunhan kiublani mga kasahabatan. Falamman tahunin nagdafan. Hawak tu naubos sila nagkubul kay Tha'labah nangasuwin mga sahabat, ya Rasulullah, ra'aynaka tamshi ala atrafi aramilik. Waya kau Rasul sin Allah, sin waktu kau nagsambahayang kan Tha'labah, sin waktu kau nagkubul kan Tha'labah, kita namo kau nagpapanaw gulamay sikimurang di magpakpagin lupaan. Unin hangkan ya Rasulullah, unin sabab ya Rasulullah. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih. Arwang riwayat, walladhi ba'athani bil haqqi nabiyya. Sapahan ko hanagparaka ko bilang nabi. Wala ko laong niya kaya kausan hidagpak ing katibukan sinsiki ko paginlupaan min kathatil malaikati manazal. Asawab laong na sintaw sing kamalaikatan miyagad nagkuwul kan Tha'labah ibn Abdurrahman. Subhanallah. Kitaan yung mga maas tay mangul sinako akam Islam. Ing kalabihan sin pagtangi sa karna sin buka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab yatto. Ing parakala inibunal na sa on waktu pagkalupahan sing kita niyo, on waktu mapahilpay sing kita niyo, sa wala na to kiya ingatan, dahil ha mga kalabihan niya, palayuon kita niyo sinallahu ta'ala din hanarka, sarta pasilungon kita niyo sinallahu ta'ala, halambong hawayrun na lambong, kabakan sin manu siya malingkan amurain lambong, piya panjari sinallahu ta'ala in hikamatunia, rizkian kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, sin sarayaw-rayaw kamatay, murah-murahan, bangman papagbarakatun sinallahu subhanahu wa ta'ala, in wasiyat sarta patumtum sinako kanyo haadlaw ini, mahuli niya, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.